Nalamiis niya. Ngarud. 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 Nalamiis ngarud. Nagimas ti kape niya. Nagimas ti kape niya. Naimas ti kape. Ngarud. Yung ngarud. In Ilocano, if they wanna get your attention and they wanna say, for example, it's raining, look, or look, it's raining. They say, Agtudtudon ne, or ne, Agtudtudon. Agtudtudon, it's raining. Agtudtudo ngarud. Agtudtudo. Another example, the dog is so big, look. Ngarud. Nagdakkel. Nagdakkel ti aso ne. Where's the dog? There's no dog. Nagdakkel ti aso ne. Or ne, nagdakkel ti aso. Ne, nagdakkel ti aso. Nagado ti kwarta ni nanang ko ne. 6 pesos. There's $2. more. Nagado ti kwarta ni nanang ko ne. Nung bibili sana ako ng pandesal kahapon. Ito sanang barya ang gagamitin Nagado ti ko. kwarta ni nanang ko ne. $2. Oh yeah, let's say that in Tagalog. Ang daming pera ng nanay ko, oh.